درود و عرض احترامات هموطنهای عزیز. امروزه صحبت ما زبان هست و لهجه یا زبان گفته گویم نام ماندیم نامی نواره بسیار منظرت و سر همه صحبت میکنیم لهجه یا زبان. امیدوارم که یکی شما خوب صحت سلامت و سربلند خانه آباد باشه. دوستای عزیزم سالانه یا ماهانه چندین زبان ها بگیم که از بین میروند، یعنی زبانی مرده حساب میشوند. اون زبان ها از نگاه دیگر انسان ها اون زبان ها مرده حساب میشود و البته که زبان ها کلا نمیبرند، اما بگیم که از سپیسکا، یعنی که سپیس زبان خط زده میشود که او زبان نیست، یعنی با او زبان هیچ که گپ نمیزنه. و از اون جمله بگیم که اگر خیلی به همون ازبکستان برگردیم یا که ترکی بگیم، اگر در عالم ترکی بگیم که از همون چندین زبان ها امروز دارن چند تا زبان ساختن خلاص، یعنی که دیگر زبان ها در عالم این زبان ها زنده و وجود هست، اما به حیث لهجه میگن این لهجه است، اما در اصل این لهجه نبوده است، یعنی که لهجه نیست. لهجه گفتنی کلمه ساخته شدگی هست و بعدن بگیم برای آسان کردنی گویا که نیست این یا اون زبان گفتگی گپ بوده است. مثال زبان سوغدی این لهجه هست، البته که نه، این زبان سوغدی است، یعنی در اینجا لهجه وجود نداره. اما ما تاجیکی لهجه پنجاکنتی یا که بخاراگی این لهجه هست یا که زبان است. این لهجه نیست، این پر زبان است. تنها برای نابود کردن این زبان نامی نو دادن یا که تاجیکی دادن. تاجیکی با لهجه بخاراگی میگن، یعنی زبان اوروین استاتوس زبان با یک استاتوس لهجه میبرن. این لهجه خلاص، یعنی که یک زبان از بین رفت، یک زبان استاتوس لهجه گرفت، یعنی که میگن که نیست. زبان هایی که بدند امروز وجود ندارن، یا که در ازبکستان میگن که زبان ازبکی با لهجه خوارزمی گپ زد. خوارزمی این لهجه نیست، این زبان هست. همین خیلی بگیم که همون چیزهایی که قدرت هایی که همون زبان هایی که قدرت میگیرن، تاتوس میگیرن. بچه افتوبر اومده است، در زمستون مود افتوبر اومده است. اینا دیگر زبان ها را برای که خداشون کمتر به حساب می روند و دیگر زبان ها را گرفته دیگر زبان ها را به خود مانند زبان ها را گرفته او را از بین برده به حیث یک لهجه داخل میکنن. او را میگن که این لهجه است. آیا یغنابی این لهجه تاجیکی است یا که یغنابی زبان است؟ یغنابی زبان است، لهجه تاجیکی نیست. لهجه یگان چی نیست. این گرفته شده از زبانی بگیم ایرانی، این زبانی بگیم که یغنابی است، این لهجه تاجیکی نیست. این ما پروسته
баъдан инсонҳо хитри рол придумуд кардан роҳ ира лаҳҷа мегем тамом дар асл ин ном дора мисол узбекӣ ё тоҷикӣ ном дора аммо мо ира мегем лаҳҷаш мекунем мерава ва аз тарафи ҳамин хел инсонҳое ки бо ном мехоҳанд як ватан бисозанд як қудрати бузург бисозанд имрӯз аксар бигем ҳамун забонҳое ки дар асл статусаш забон ҳаст ӯро ба як статуси лаҳҷа гузарондаги аст ин мега ин лаҳҷа аст мега лаҳҷа ин узбекира як лаҳҷаш аст ин тоҷикира як лаҳҷаш аст не ин иштибоҳи бениҳоят бузург аст ин ҳамин сабабҳо мешавад ки забонҳо аз байн меравад мисол гирем забони яғнобӣ аз байн рафтагӣ аст забони суғдӣ аз байн рафтагӣ аст забони бухоро аз байн рафтагӣ аст забони самарқанд аз байн рафтагӣ аст забони бигем ки яғноб гуфтемо яғноба забони панҷакент аз байн рафтагӣ аст забони бигем помир имрӯз дорем помирам мегем ки не тоҷикӣ аст кӯшиш мекунем ки ин забона аз байн барем аммо худмон ба заъмаш бо шеър менависем заҳр бодо шири модар бар касе ки забони модарӣ гум кардааст мо худмон мегем ҳамин шеъра дорем заҳр бодо шири модар бар касе ки забони модарӣ гум кардааст заҳр бод ба ҳамун қаллиқ шири модараш ки забони қаллиғиша фурӯхта гум кардагӣ аст заҳр бодо шири модараш баранаму лақае ки забони модариша иваз кардагӣ аст бар дигар забон заҳр бод бар ҳамони инсонҳо ва бигем ки ҳамин хел бигем ки забонҳоро ба ҳайси статуси лаҳҷа додан гум мекунад хусусан дар дохили ӯзбекистон имрӯза агар бигирем мисол гирем фалон қадар забон алон зинда ҳаст мо чӣ меган ура меган ки ина лаҳҷаи фалон ҷо аст ин лаҳҷаи фалон ҷо аст ин лаҳҷаи фалон ҷо аст ин лаҳҷаи фалон ҷо аст аммо обши як ӯзбекӣ аст ин бовар кунед кулан иштибоҳ аст кулан худи ҳамун мардума барои ғул кардан ва бигем худи ҳамун мардума ҳамин чиша ғурур гум кардан мега мо ӯзбеким мо лаҳҷашем ё ки худи дар дохили тоҷикистон мо мегем ки асл тоҷикира лаҳҷаша лаҳҷавиш аст дар статус нигоҳ кунем забони тоҷикӣ аз забони суғдӣ эронӣ порсӣ бигем ки ҳамин забонҳо гирифта шуда сохта шудагӣ аст ин забон мегем аммо дар охир меояд суғд лаҳҷаи он чизе ки аз худаш сохта шудагӣ аст мисли ҳамоне ки бигем як модар як фарзанда таваллуд мекунад калон мекунад баъд аз ки ӯ фарзанд калон кишид ва ин модар пир мешавад вақте ки ин модар пир шид дигар кор кардан наметавонад муҳтоҷ ё дастнигари ҳамон фарзанд мешавад айнан ҳозир ҳамин шида истодааст намонем офтобам садқашам ҳамин ҷарангастӣ зада истодааст дигар яъне ки айнан забонҳо ҳам ҳозир статуси ҳамира гирифтагӣ аст ҳамон аз суғду аз эрону аз порс пайдо мешавад тоҷикӣ ном мегирад баъд аз ӯ боз омада худи суғ дар лаҳҷаи ин даромада мемонад мега то лаҳҷаи тоҷикӣ ҳастӣ аҷиб шуда мемонад яъне ки он чизе ки аз ин тавлид мешавад ин чизе ки вуҷуд дорад дар лаҳҷа ворид мешавад мефаҳмед амира ҳамин хел шида бигем ки дар дунё забонҳо гум мешидааст яъне ки на танҳо ин ман танҳо азияра гуфтам хоб агар ин хел бошад ки бигем ки агар ҳар забон ба якдигар монандӣ дораву ин омад лаҳҷа шид пас дигар урусӣ ин лаҳҷаи полшагӣ аст ё ки полшагӣ лаҳҷаи урусӣ аст барое ки ҳар дин славянӣ аст ва ҳар дин бигем ки монандӣ доранд украинӣ лаҳҷаи урусӣ мешавад ё ки урусӣ лаҳҷаи украинӣ мешавад беларусӣ лаҳҷаи украинӣ мешавад ё украинӣ лаҳҷаи беларусӣ мешавад
یعنی اگر این خیلی ما وقتی که با یک چیز مانند مثال گیریم اوکراینی قطعی بلاروسی گپ زنه از اونی که ما مردم یغناب یا مردم سوخت گپ میزنیم و با تاجیکی ادبی امام علی گفتگی مانند داریم یعنی اینقدر دور گپ میزنیم که از اونی که بلاروس رو بگیم که اوکراینی یا اوروس گپ میزنه بین یک دیگریش یعنی اینو علاهیده زبان ستاتوس دارن و اینو میمبرن خلاص برای چی زبان ها میمبرن ما سری زبان ها بیاییم یعنی امیدوارم که ما درستر کرده فهمونده تونستم همون ستاتوس های زبان ها. یعنی که زبان هایی که مرده میشه و میگه میره یعنی که میمبرن نه او زبان ها نمیمبره در اصل زنده هست اما او زبان ها یک نام دیگر میگیره و با ستاتوس لهجه وارد میشه این لهجه فلانی است این لهجه فلانی خیلی در داخل تاجیکستان از برداره اگر بگیم که همون زبان ها بگیم در خیلی تاجیکستان از ما نکفتگی نیفتگی از خیلی همون زبانی بگیم که ایرانی و پارسی اگر حوزی ما بکنیم ما 10 تا زبان میابیم 10 تا زبان میابیم که زبانی زنده و زمان خودش زبان ملت وجود داشت اما از بین رفت بعدن کلمه بگیم تاجیک پیدا شدن یعنی ستاتوس تاجیک گرفتن اینا بگیم که آهسته آهسته پگلاشت شدن با حیثی بگیم که لهجه گم شدن رفتن یعنی لهجه شدن برای همون یا که خیلی ازبکستان ها ببینیم ازبکستان هم اگر ببینیم میگه فلان لهجهش فستوان لهجهش دیگری را لهجهش در اصل اینو زبان هستن در اصل زبان هستن مثال خوارزمی این زبان است نه بگیم سمرقند بخارا اینا هر دش الهیده زبان هستن با زبانی نیستن سمرقندی الهیده هست و بخارا الهیده است این تبو الهیده زبان هستن اگر که ما مثال گیریم قرقلپاق نگاه کنیم قرقلپاق الهیده زبان است اما خیلی قرقلپاق ها ملادس هستن زبان خودشون میقپن زبان قرقلپاق گفته میبردارن میخیزونن بگیم ستاتوس میتن دویمو اما خیلی ازبکستان او را هم چه بگیم که یک لهجه ازبکی میگه یعنی که ستاتوس لهجه میتن در اصل او لهجه نیست در اصل زبان است مثال میگیریم برای همون ما تاجیکی یعنی که یک چند انسان ها ایره بیگانه ها نابود نمیکنه اگر ما بگیم که امریکا اومد زبان های ما را نابود کرد یا که فلانی ها اومد ما را نابود کرد یا که دیگر ها نابود کرد نه زبان دشمن زبانی سوخت دشمن زبانی یغناب بگیم این تاجیک گفتنی زبان نام است برای چی؟ برای اینا رو نابود کرد یا دشمنی بگیم دیگر زبان های ترکی ده این خیلی همون باز هم ترکی خودش است یعنی هیچ وقت بیگانه ها زبان شما را نابود کرده نمیتونه از بین برده نمیتونه در حالتی که خیلی همون به همون لهجه به همون چیز اگر زبان برآمده بگیم او را به یک ستاتوس لهجه میداده است برای همون بگیم سوخت این واقعا زبان هست و ستاتوس زبان داره نه ستاتوس لهجه زبانی سوختی است این ایرانی شرقی میگه غربی میگه چی میگه شرقی گفتم خیلی یعنی که من درباره زبان ها دیدم این خلاصه بندی من است این پریموی در کتابا گفتگی نیستن که این بگیم همین خیلی است برای چی برای اون که این زبان ها وجود داشتن زبانی که زبانی سوخت وجود داشت مثال اونا را بارش بدگی مثال گیریم زبان بخارا الهیده وجود داشت سمرقند الهیده زبان وجود داشت اینا پگلاشت نکردن یک دیگر از بین نبردن مثلا مایور را نگرفتن گفتن که بیا یک زبانی سوختی میکنیم یا یک زبانی بخاراگی میکنیم بیا یک زبانی پنجکنتیش میکنیم عینیگیش میکنیم یا نمیدونم زرافشانیش میکنیم نکردن این زبان ها در همون حالت پیش این قدر زبان در یک جایی بگیم که معین که به یک دیگر نزدیک الهیده این زبان ها وجود داشتن
اما بعد از پیدا شدن زبان تاجیک، نام تاجیک، استاتوس تاجیک، مثال گیریم از روی بگیم 20 اگر این همچون ملت استاتوس گرفته باشه، خب از اون پیش شاید کمتر همچون یک قبیله، همچون یک قوم، یا که نمیدونم همچون یک اعضایان کدام، اولادان کدام زبان ها وجود داشت، این استاتوس گرفت در 20 عصر 200 سال در تونستن که با تمام پروپاگاندای کتاب نویسی با نام تاجیک و با نام دیگر فلان و فلان، مثال هزارها اطراف بودگی 10 زبان را از بین بردن و استاتوسی بگیم لهجه دادن در اون. یعنی ما چقدر پاتریا دادیم. یا که خیلی ازبک هم همین نواست، یگان جای چی نداره، هزارها زبان را یا 10 زبان را از بین گرد اطرافش برده، اونا را استاتوس لهجه دادن. گفتن ای لهجه ما است، این ایش هم لهجه ما است. نمیشه یک زبان در اطراف خودش 10 لهجه داشته باشه، نمیشه این چیز. یه لهجه ممکن است، یه لهجه بگیم همون مانندی داره، یک لهجه ممکن است، یکی ناممکن است یک زبان در اطرافش 10 لهجه 20 لهجه داشته باشه. میفهمه؟ این لهجه ها در اصل زبان هستند. مثال امروز زبان قلقی زبان است، خیلی نه ازبکستان، نه قزاقستان، نه قرقیزستان، نه آذربایجان، نه ترکمنستان، نه بگیم اویغور، نه تاتار، نه دیگر انسان ها ایرا چکار میکنن؟ پریزنوات میکنن، یعنی که قبول ندارن، میگن این مردگی است، یعنی که این زبان وجود نداره. اما ما قلقا مرده ما ندیده این زبان کشیده اومده ایستاده که هست، این زبان قلقی است، این زبان مادری ما است و کدامش که گم که وقتای آخر وقت فروختن، همون شعری تاجیکی برای اونو، همون شعری بگیم که تاجیکی برای اونو زهر بود و شعری مادر بر شما، برای این انسانی که زبان مادری فروخته این. شما زبان مادر که فروختین دیگه جای مادرتون هم فروختگی هستین، مادر پترخ هم فروختگی حساب میشین. همون انسان ها بسیار علم آورش چی است؟ در اروپا هم شما یک چند ویدیو رو هم دیدین و برادر عظیم هم یک ویدیو مونده بود، کودکانی که اومدن با همراه پدر و مادرشون یا که در خود پولشه هم است زبان تاجیکی را گم کرده. ریال نه. برای چی؟ برای اون که پدر و مادر در خونه همراه فرزند، یعنی که زبانی که خودشون لازم دارن گپ نزدن، خیلی در اینجا آمدن کوشش کردن با فرزنداشون با این زبان گپ زنه، بچه من تیز یاد بگیره این زبان، عالم میشه و آینده داره. گفته بگیم که زبان فرزندها زبانها را گم کردن، نیست. واقعا میره بچهش نمیدوند بگیم زبان تاجیکی را و دیگر زبان، واقعا نمیدونه. گولکا جمع میشن با این دیگرش. مثال گیریم با زبان، برای چی من اون روز گفتم که من یوری بسیار دوست میدارم، گر در دنیا از همه سرشوی سالشمار دنیا یوری ها را در بدر کردن در تمام دنیا، من گفتم که چقدر ما دوست میداشتگیم خاراکتر یوری است. یعنی در تمام جایها، خودی سمرقند، بخارا، تاجیکستان، صدها پکلینشون تولد شدن، مردن، رفتن، اما یوری بدن و زبان یوری بدن و ترادیسیای یوری خودشون پکلینی نه پکلینی در داخل بگیم یک عالم اسلامی سمرقند، بخارا شبانه در فرزنداشون خیزانده پیش از بامداد برآمدن که در حالت که ترادیسیای بگیم مسلمانی را سبلودت کرده، در اون کشوری که زندگی دارن نماز میخوندن، برآمده سبلودت میکردن که به همراه قطار مردم پیش از بامداد خیزانده فرزندش طهارت کننده پیش از بامداد. یعنی که اول لکسیای یوری کی است، یوری چی است و این فرزند یوری هست، یوری بدنش نباید فراموش کنه و اینا وطن دارن، ترادیسیا دارن، اینا فهمونده بعد بچهش مسجد میبرد خودش.
یعنی من همین خیلی استوریا ها را بگم که شنویدم. تصور کنیم که یوری در اروپا زبان ترادیسیاش گم نکرد، یوری در امریکا زبان ترادیسیاش گم نکرد. یوری نه او دیگریش است. یوری بگم که در تمام دنیا، در ژاپنیا و کره و در خود سعودی عرب باشه، در سمرقند، بخارا، چین و خیتای نمیدونم پاکستان و هندستان، در تمام دنیا اینا را تیت کردن، در تمام دنیا اینا را تیت کردن، در تمام دنیا ترادیسیاشون ساخرانیت کردن. ما برای نی بگیم که قوی بودنشون در خودشون، در دینشون، در ملتشون، ما انسانی قوی، انسانی غرور داره، انسانی ناموس داره، دوست می‌داره. یعنی که انسانی که بی ناموسش شلیاگر است، اگر پریموی نسلی همون گفتیم پیغمبر هم باشه شمش میبینیم ما را، برای که او نی کنکرت نی کلتور نی آدم است، او شلیاگر است یک انسانی. همین خیلی بگیم برای ما دوست می‌دارم همین یوریا. برای چی؟ برای ارادهش مستحکم است. مستحکم بدن ارادهش ما دوست می‌دارم. همین انسانی غرور و ناموس و اراده مستحکم داره، فرق نداره او کی است، ما دوستش می‌دارم. برای مرا شخصا پریمیر حیات هستند، یعنی استاد حیات من هستند در زندگی. باید این خیل عقیده، این خیل بگیم مستحکمی، این خیل اراده باید استاد تمام انسانیت باشه که هر یک انسانیت در همون راه خودش، در ملت خودش استوار باشه. باور کنین اینقدر قتل کشتاری که در اروپا کردن، اینقدر قتل کشتار یوری در بگیم دولت‌های مسلمانی کردن، مثال چی دیگر چی تاجیکستان باشه و چی سمرقند و بخارا باشه و چی دیگر جا باشه، اینقدر اونیجات کردن که تو برای یوری بدن تو حق نداری. انسانی که بگیم یک نو یوری مسلمان استادگی باشه، تو خر خطی سوار شده بگذاری، تو باید ای خر بفروی پیاده و پیشش بگذاری. یعنی اینقدر اونیجات. یوری اسب خریدن اجازت نداده بودن، یوری حق اسب خری نداشت، یوری خر برای روزگارش میخرید. حتی که آورده بودن یک زمانی میگه در سمرقند و بخارا همین عالم همین بگیم که عالم ماده یک قانون برآورده بودن که یوری باید خر سوار نشوه، یعنی که استاتوس خر از یوری بالا مونده بودن که یوری حق سوار شدن نداره. یک زمان همین خیلی تحقیق بود که خاطر همون کارش که یوری مایل همون او میوره، یک چی میوره، یک گندمش میوره، نونش میوره، دیگر چیش میوره، همون هم نه همه بگیم که پزولیت میکرد، میگه برای خودش همین چیزا استفاده بردن. یعنی که او هم با انسانای بگیم همون نماز میخوندگی انسان ها، همون انسان های بگیم که همون کاروچی همون انسانایی که همون قبول کردگی هستن، قبول دارن، نماز میخونن، بگیم روزه میگیرن، ترادیسیونی بگیم که همون چی را قبول میکنن، با همونا بگیم که همچو چیز اجازت داده شده بود، با دیگرها نه. انا که بیاین شما یک تصورات کنین، یک تصور کنین که خودی شما دیره بگیرم، خودی شما با تمام چیزی که با 4 زلوتی، با 4 یوری ساتسیال امروز فرزنداتونه پترخم فروختین، پترخم فروختگی هستین که فرزندهای شما بگیم زبان مادری شگم کدگی است. زهر باد و شیری مادر بر آن کسی که زبان مادری گم کرده است. امروز گلکای انسان ها باز پدر مادرها واقعا فخر میکنن از این چیز که فرزندی ما بسیار زور گپ میزنه این زبانه، اما فخر نمیکنه که ایزو نمیکشه که فرزندی او زبانی مادری شگم کردگی است. میفهمید؟ زبانی مادری نمیدونن. من ریال با چشمو میبینم نمیدونن. گپ میزنی قطعیان میخندن، نمیفهمه. با
ba'zan padar modarosh fahm mekinan az in chiz ki hey guzak in nametona bachayma in bachayma qati polshagi gabza in bachayma qat nemisi gabza in nametona tojikira fakhr mekina gordos نمیخیل بگیم که نه انسانیت است و از اون جمله بگیم که زبان ها واقعا زنده هستند تنها ما با نام زبان تاجیکی زبان سعودی را میکشیم مثال میگیریم زبان یغنابی را میکشیم زبان دیگر زبان ها را اینا را میکشیم استاتوسش ما خودمون مردم تاجیکستان همون تاجیک زبان ها با نام تاجیک است زبان سعودی را با یک استاتوس زبان سعودی принимать کرده نمیتونن قبول کرده نمیتونن یا زبان یغنابی را یک زبانی بگیم که یغنابی استین اینا قبول کرده نمیتونن برای چی میتن لهجه میتن تاجیکی است لهجه یغنابی تاجیکی است لهجه سعودی در حالت سعودی زبان بدند تاجیکی در پروژه نبود نمیدونستن که بعدا هم خیلی زبان‌ها و هم خیلی چیزا پیدا میشه پیدا شدن زبان خوب است اما مردن زبان این بگیم علام‌آور است این دردناک است برای چی برای استوریا میبره استوریا و ازبک‌ها هم از اون جمله هم خیلی امروز دوران مثال لقای признавать نمیکنن همچو زبان لقای این زبان است لقای قلقی اردش مثال گیریم همون یکدیگر دا مانند است پس اینو دیگه یک زبان است بگیم که لقای لهجه قلقی است نه این زبان است براستی خودش من واقعا خیلی بگم شاد هستم از بعضی چیزایی که در اینترنت از لقای جیانان میبینم که بسیار بگم اکتیو نه با طریق اینترنت زنده بدنی امین ملت لقای نشان میتن و لقای سیلا گفتند امام علی رحمان یا حکومت امام علی رحمان اینا را یعنی از این کلمه من کرده است وقتای آخری کلمه را نمیگن جریمه کرده است برای چی برای که لقای سیلا نگو ایجاد ما سیلایم یعنی که شما سیلا نیستین یعنی از کلمه شبهه دارن از کلمه میترسن این حکومت دارها که لقای سیلا را من کردیم نه که به هر حال اکتیو نبگیم امروز دوران بالا زبان لقای سرود خونده ایستادن من در عالم اینترنت میبینم واقعا بگیم که ادوشی نه خیلی میگن که لقای جیانلا بازار جوق سلا короче газını bosun ya sıla bir millet sıla trig millet sıla ki sılanı bugün Özbekistan ham kabul kılmaydı bir millet sifatiga bir til sifatiga laqay tili sifatiga Qozog'iston ham qabul qilmaydi, Qirg'iziston ham boshqa ham sizlarni qabul qilmaydi. Neki shuchanga davr o'sha tilni o'ldirmay olib kelganlaringga-ku sizlarga respekt. Qalliqlarga ham respektki shuchanga davr tilni o'ldirmay olib keldilar qalliq tilini. Bularga ham respekt. Neki mana bu sotilayotganlari endi bilmayman bulari qanog'in insonlarki bular qarin uchun, non uchun o'zlarini sotayotgan mana shu hozir laqaylarga ham bular bu qaliqlarga ham har bir inson o'zini o'z tilini mana shuni o'zi tirikligini ko'rsatadi senikini bir takelib boshingni sila sen tiriksan demaydi mana shuni bugun internet olami sizlarga platformasi eng katta sizlarga bir nima deylik eng katta bir doira yo'l sizlar o'zlaringni mana shu yo'lga boshqa millatlar qatoriga o'z tillaring bilan chiqarishga laqaylar deb biz laqaylar deb laqay qo'shiq ayting harakat qiling o'zbek lahjasiga aytmanga o'zbek lahjasiga sizlar o'z laqay shu polni kalimalarni laqay nimaga buring ya'ni ki hozir qarang xorazmliklar qanday qilyapti birontasi hammasi shu boshdan oxiriga davr xorazm tiliga bosyapti qo'shiqni boshqa narsalarni ham ya'ni ki aynan yoki qoraqalpoqlarni qarang shu boshidan oxiriga davr qoraqalpoq tiliga bosyapti qo'shiqlarni muzikalarni ham bizda o'zimizda laqay qalliq shu turk olamini o'zini ko'hna muzikalari bu основной domra qo'shiladi muzikalarga shu narsalarni ko'proq qo'shing laqaylar
Shu narsalarni ko'ring, mana bu narsa bugun tirik qozoqlarga, tirik qirg'izlarga, tirik bu narsa turk olamiga shu domra tirik. Bu turk domra bu bir turkniki emas, bir qabilaniki emas. Bu hamma turkka taalluqi bu. Shu domralardan qo'shinga, boshqa narsalardan qo'shinga. Ana endi bilmayman, qalliqlarim o'lib qolgan, Xudo rahmat qilsin bularni. Bular chiqmaydilar bir internet olamiga. Bu dunyo olami mana shu shanslari o'zlarini borligini ko'rsatishi. Mana shu bir men o'zim to'qqaman mana shu yera. Qolgani stroykaga sasib yotganlar shakilma. Stroyka urayotdilar. Qazay rabota yes deb, ular qarindan sargardonlar. Xitcha aytasan, birontasiga telefon yo'q. Bugun ko'rsata olmaydilar bir tas chiqib, mana bu qalliqlarni qishlog'i, mana bu yerda buncha qalliq yashaydi. Mana bu qalliqlarni tirikchiligi, mana qalliqlarni hayotlari, qalliqni mana kuxnisi, mana qalliqni uyi, mana qalliqni mehmonxonasi, mana qalliqni mehmoni, mana bu qalliqni to'yi, mana bu qalliqni o'ligi, mana bu qalliqni xudoyisi. Bu narsalarni video qilib olib chiqara olmaydilar, kontent qilib. Bular o'lganlar bular. Bular kontent qilishni bilmaydilar. 100 tasiga aytaman, chiqa nima qilaylik aka biz deydi. Nima qilasan? Chiq bo jonim, kontent qil. Bir ta o'libdi, qalliq qanog'ini o'ligini ko'madi, qaron qiladi, qara to'y qilyapti, bu to'yini olgin, qalliqni to'yi qanog'in bo'ladi. Bilmayman, bu qalliqlarni o'ylarini, qishloqlarini, yo'llarini, hayotlarini ko'rsat. Qalliq ovqatlarini ko'rsat. Erta kech ovqat qiladi birodam, o'shalarni olgin. Ertaga qalliq nima yeydi, abedga nima yeydi, kechga nima yeydi, shularni olgin hammasini. Sho'rayt bir qadimgi qurtov qilib bizga qanog'im bo'ladi, qadimgi qurtovlar. Eski odamlar bo'lsa qadim qurtov qilib bersin, sizlarga ko'rsatsinki qadim qurtov qanog'in edi. O'zi asli. Bugun o'zi natsionalniy blyuda qilib tojik barodarlari o'z bizniki deyotibdi. Bu ko'rsat. Qurut qilishni ko'rsat, qanoq qilib qalliqlar qurut qiladi, mol sog'ishlarini ko'rsat, sutni qanoq pishiradilar ko'rsat. O'lgan emassan-ku, kontent qil hayotlarini, qalliqlarni hayotini kontent qil. Hech nima qiyinligi yo'q. Laqaylarim sizlar shuni xushlik qilib qiling. Endi o'zi to'ylarni qilyapsizlar, malades. Respekt bu narsaga. Boshqasini ham qiling o'ylaysizlarga. Bo'lmaydi-ki bu etganni ko'ziga qarab o'tirsan. Kim bizni millat priznavat qilmaydi, biz ham uni millat priznavat qilmaymiz. Tamam, ketavering alanga qarab. Qarab o'tirmang. Kim seni millat priznavat qilmaydi, sen uni ham millat priznavat qilma. Tamam, haydi eshagingga ketavering alanga qarab, o'zing ishing qilib ketaver. Men sen uchun millat bo'lmasam, sen ham men uchun millat emassan deb ketaver yo'lingga. Qarab o'tirmagin, orqangga qarab uni tillashib, tartishib o'tirmagin. Men senga dokazat qilaman, men senga dokazat qilaman deb o'tirma, ketavergin. Qoni mana shuni qalliqlar. Qoni, qargasizlar. Nima kontent qilmaysizlar borib. Nima qalliqlarni qishloqlarga bormaysizlar. Qalliqlarni uyini ko'rsatmaysizlar, dizaynlarini ko'rsatmaysizlar. Nima qalliqni boshqa narsalarni ko'rsatmaysizlar. Qila olmaysizlar bir kontent qalliqlar deb kontent qila olmaysizlar. Agar qilaman degan qallig'ing bo'lsa, men o'sha yo'l pulingni beraman. U qishloqlardan bu qishloqqa, aqdan baqqa borishingga men yo'l pulingni beraman. Hali 1000 ta million qalliq bu pulli ichiga sasib yotgan qalliqlar ham bu. Bu mnog'in kambag'al emas, pulli ichiga sasib yotganlari ham bu. Lekin o'z dini uchun, o'z millati uchun, o'z tili uchun-ku bir xizmat qilmagan. Bu dunyoga biz borligimiz, bir ikkitasi o'zimni ham xeshlarim bor. So'rasam, men nima qilay, men qaridim deydi. 90 ga kirgan yevrey bobo nevaralarini nasihat qiladi. Ahrongi pensiyasidan olgan pulini bir qismatini o'zlarini o'sha yevreyskiy fond bo'yicha o'tkazadi. Menga deydilar, shu xileb bo'lsa, ina nonim bo, xilebim bo, choyim, maskan bo bo'ldi. Qolgan pulini, pensiyasini, qolgan pulini, topganini o'zlarini o'sha yevrey fondiga o'tkazadi. Mana shu yerga turgan 90 ga kirgan bobo. Unoq boboni ko'rib turib kayf qilmaysan bu dunyoga. Kayf qilib yormaysanki 90 dan o'tayotgan odam pensiyasini pulidan yevreylarni fondiga yordam qilyotibdi, o'zini yevreyning fondiga. Nimaga desam aytadi, bu meni oyandam uchun kerak, bu meni naslim uchun, bu meni millatim uchun kerak deydi.
Men o'zi yesam chichib yoraman ketadi deydi. Nima qilaman buni deydi. O'zi restoran boraman, boshqa joy borib yeb chichib yoraman ketadi. Nima qiladi deydi. Tamam deydi. Ertaga men millatim yo'q bo'lib ketadi. O'sha millatni sizlar yeb chichib yorgansizlar tualetlaringga. Bir fond yo'q ki shu millatni razvitiyasi uchun bir qalliqli o'zlarini fondi yo'q, laqaylarni o'zlarini bir fondi yo'q. Bir razvitiy uchun fond kultura deb. Bizni kulturamizni razvitiy qilish uchun. Yo'q bu narsa. O'lganlar qalliqlar, Xudo rahmat qilsin. Laqaylar buni qatoriga qo'shib o'lganlar, o'sha bechara 4 ta meni laqay jiyanlarim o'sha blogerlar qolibdi. O'zi bugun laqayni nomini o'sha ushlab ko'tarib dunyoga ko'rsatyapti. Laqaylar biz bormiz deb. Ikkitan bo'lsak shu yerda bormiz deb. Qalliq bo'lsa Rossiyaga Xazar Rabotayes deb yuribdi. Bir fond ocholmaydilar, bir fond kultura ocholmaydilar. Ki mana shuni biz kulturamiz uchun, biz o'zimizni bir narsasini ko'tarish uchun kerak keladi. Biz o'zimizni bilmayman, ochilmaydi bu narsa. Qo'rqadi biz ochsak o'ldiradi bizni deb. Yevreyni shuncha o'ldirganlarki gaz plitalar ichiga tiqib o'ldirganlar. Yevrey qo'rqmagan millati uchun. Yevrey turgan millat uchun, dakansa turgan. Men ana shu uchun yaxshi ko'raman bu millatni. Men o'sha uchun yaxshi ko'raman. Meniki u Xudo deydi, namoz o'qiydi, u shiltlik qiladi, benomusku, men uni yaxshi ko'rmayman. Men uchun uni Xudosi, uni boshqa narsasi interesi yo'q. Yevreyda ham o'sha Xudosi men uchun interesi yo'q. Menga o'zini interesi bu, o'zini, millatni, o'sha aytgan so'ziga turadi, aytgan gapiga turadi. Bir tani bir tinin xiyonat qilmaydi. Xiyonat qilmaydi bir tani bir tinini. Bilasizlar, tili biron insonni aliga kaltamaslar. Mashennik emaslar. Mashenniklik qilmaydi. Allatmaydi bir odamni, pulini yemaydi. Hali shura men bir falastinlik o'shnom bu. Shuni ammasini yo'qladi, xolasini yo'qladi. Isroilga ishlagan, Isroilga qaysi bir nima qilayotgan 4 ta chilligini o'sha mashina kesib yorgan ekan. O'sha mashinaga qanog'im bo'ladi, yopishadi qo'li. O'sha kesaydigan lezva mashina 4 chilligini kesib yorgan ekan. O'ylangan. $10,000 umrini oxiriga davr unga beradi. Yine deydi, hali yotibdi deydi. 8 yil bo'ldi deydi. 9 yil bo'ldi yotgan. Har yil $10,000 kartasiga o'tadi. Har yil, har oy $10,000 kartasiga o'tadi deydi. $10,000 dedi, 10,000 dedi. Bilmem 10,000 şey İsrailli puli bo'lsa, $10,000 Falastinli puli bo'lsa, dollar bo'lsa, bugun so'rayman o'shani. Shu $10,000 de yoki boshqa pul deb. Har oy 10,000 kartasiga o'tadi deydi. Har oy. O'zi yotgan Falastinga deydi, kartasiga 10,000 o'tadi. Представить qiling. 8-9 yil bo'ldi yotgan, ishlaydi, yotgan emas, ishlaydi o'zi ham tag'am. Faqat o'sha bir qo'lin 4 ta chilligini kesib yurgan apparat. Har oy 8-9 yildan beri 10,000 kartasiga o'tadi deydi. Marhamat, bu yevreyni chesniligi. Bo'lmasa aytaydi, hayda eshaging deb qo'liga bir 10-20 ming beraydi, tamom bo'ldi, konfiskatsiya deb qo'yib yuboraydi, ketaydi. Yo'q, neki uni umrini oxiriga davr o'tkazadilar. 100 ga kirsin, 100 ga kirginiga davr har oy pulini o'tkazadilar. Mana bu yevreyni chesniligi. Bu narsasi bu. Xulos yo'llarim, ama sog' bo'linga, salomat bo'linga, men qalaq gapirib ketdim maqani. Ana qaytaylik endi tojikkaga qaytaylik. Xulos do'stoy azizim, barodaroy aziz, in bu deyak baroy zabonho va zabonho megan murda meshava. Albatta ki namen bira mo ba'zan qitahoira ki baxid dokhil mekinیم uja خودش alohida etnik yak zabon vujud dora. Ura megirim zaboni خدموندا وارد میکنیم و برای استاتوس میتیم یک زبانی لهجه گفته، یک لهجه گفته استاتوس میتیم. همچنان بگیم که
خیلی ما نابود کردیم. زبان سعودی را خیلی ما نابود کردیم. زبان بدخشانی را خیلی ما نابود کردیم. زبان یغنابی را خیلی ما نابود کردیم. زبان دیگر زبان را، بخارا را، دیگر را، یعنی که عالم و شاعرای ما که بنام بدن کوشش کردن ماکسیمالی زبان را نابود کنن، از بین برن. یک بگیم که زیر یک زبان دیگر بدرورن و او را یک لهجه استاتوس بدن. خلاص. برای همو در خیلی حدودی بگیم امروزه تاجیکستان ما شاید 5 تا زبان یا 6 تا زبانی مستقل وجود داشت، از بین رفت. یک زبان در جاش پیدا شد، نام تاجیکی. یک زبان پیدا شد، دیگر بگیم مستقلا از بین رفت. برای همو مردم سوخت و مردم دیگر جو استاتوس لهجه را گرفتن. ببینید ما چقدر زبانهای قدیمه خود نابود کردیم. چقدر قدیمه سعودی زبان بگین یک بار بزنین اینترنت دکو اخرینیت میکنین زبان سعودی دا. بزنین از قدیمه ها بیاوین، از استوچنیک های خیتای بکوین سعودی را، از تانشو از دیگر سعودی را بکوین اخرینیت میکنین در این زبان قدیمی بدگشته. یکی امروز چی شد؟ سعودی استاتوس لهجه گرفت، خلاص از بین رفت. یک ایمپریای بگیم بزرگ، ترگول ایمپریای سوخت نابود شد در آن حالتی که استاتوس زبان ایواز کردن، نامی زبان ایواز کردن، تاجیکی کردن، خیلی لهجه گرفتن. تاجیکی شد امروز که همون سوخت تاجیکی شد دیگه ایمپریای سوخت، تاریخ سوخت، همون چیزی سوخت از بین رفت. برای همون باید ما سوخت هم که یک زبان استاتوس بتیم، زبانی سعودی استاتوس بتیم. گرچند قطعی ما زندگی میکنن در حدود تاجیکستان هستن، با نام تاجیکستان هستن، یعنی ما نباید تاریخ سوخت تجاوز کنیم. باید ما سوخت زبان استاتوس زبانی سعودی بتیم الهیده، نه زبانی تاجیکی بگیم، نه لهجه تاجیکی بگیم زبانی سعودی هستیم که ما از همیو اسنو گرفته تاجیکی ساختگی هستیم. در حالت بگیم یک چی میشه. خلاص سلامت باشین دوستای عزیزم. Aman bölünge kalıqlarım, lakaylarım, yolların aman bölsün. Bosunga YouTube'da kontentlarni bosunga özlaringni dunyoga ko'rsating ki sizlar laqay borsizlar, sizlar o'zbek emassizlar, sizlarni alatadi u laqay o'zbekni bir lahjasi deydi-ku, yo'q alatadi. Sizlar bir lahja emassizlar. Sizlar alohida laqay millatsizlar. Sizlarni tili nomi bu, laqay. O'zbek lahjasi emas. Lahjalar bular keyin o'ylab topilgan narsa, boshqa tillarni sindirish uchun ki o'zini tagiga tiqish uchun. Bu bizda dialekti deb qo'yadi, lahjamiz deb qo'yadi. Sizlar lahja emassizlar va qalliq ham lahja emas. Qalliq o'zini tili bu, o'zini millati bu, o'zi qalliq tili. Laqay ham qalliq tili. Bu biron pad o'zbek, pad qozoq, pad qirg'iz kirmaydi bu. Bu o'zini tili, o'zini millati. Buni agar sen men tirik ushlasaklar, bu til tirik turadi. Agar seni men o'ldirsaklar, bir tan tagiga tiqib yuborsaklar, lahja qilib ketadi lahja bo'lib. O'shaning uchun laqay tilini tirik ushlash, qalliq tilini tirik ushlash, o'z millat, o'z tili, o'z statusini ushlab turish, bu asl qalliq va laqay o'g'illariga bog'liq. Asl laqay qalliq qizlariga bog'liq. Qancha agar o'sha oila qilganlaring ham, o'sha olganlaring ham agar bir-birlaringdan olib turuv, ya'ni otasi, o'chasi laqay bo'lsa, o'g'li uyga laqay tiliga gapirib, laqay tarbiyasini berib, laqay tarixlarini o'qitib agar katta qilsang balangni, o'sha balang mana shu xiti, mana shu yevrey balasini katta qilgandek bo'ladi. Ertaga u laqay bo'lib katta bo'ladi. Agar sen balangni laqay qilib katta qila olmasang, sen balangni qalliq qilib katta qila olmasang, hamsoyang seni balangni boshqa millat qilib katta qiladi. Yo atrof seni balangni boshqa millat qilib katta qiladi. Katta bo'lsa o'zini boshqa millat deb biladi u. O'z millatidan uyotadi. O'zini maksimal ko'chalagan boshqa joyga boshqa millat deydi. Chunki o'z huviyatini bilmagan inson o'z millatidan uyotadi.
Bu hammasi sizlardan vobasta. Yoshlardan. Endi ko'talab kishi bo'lgani kishi bo'ldi. Sizlardan vobasta. Faqat uyga tarbiya laqay qalliq degan tarbiyasidan, tarixidan, kovlanga tarixlaringni, maydagina bir narsani ham topsanga tarixdan o'shani o'g'lilaringga bunday ko'taroq qilib ko'rsating tarixga. O'sha o'g'lilaring o'sha g'ururdan, o'sha nomusdan katta bo'lsinki, biz shu avlodmiz, shu millatmiz degan katta bo'lsin. Hech vaqt o'g'lilaringga aytmangki, biz o'zbekmiz, o'zbekni bir falon gruppasiga kiramiz. Gruppa bo'lmaydi. Yo o'zbek bo'lasan, yo laqay. Yo qalliq bo'lasan, yo o'zbek. Определять qilasan o'zingni bu hayotga. O'shaning uchun biz qalliqlar biron o'zbekni gruppasiga kirmaymiz. Biz qalliq turk bir alohida bir millatimiz. Bizlardan chiqib bir o'zbek tashkil qilgan millat bo'lishi mumkin. Bunga biz protiv ham turmaymiz. Neki biz o'zimiz bir millatmiz. Biz birontani lahjasiga yo tayiga kirmaymiz. Men shuni o'ylayman. Men balalarimni shuni tarbiya qilaman. Biz birontani tayiga kirgan millat emasmiz. Biz o'zimiz. Bizdan chiqib bir boshqa millat bo'lishing mumkin. Sen ham o'g'lim chiqib borib bir millat bo'lishing mumkin. Neki qalliqligicha qoladi. Bu uni bermaydiki, sen borib o'zbek millatiga mansub qilsang o'zingni, yo qalliq millati seni orqangdan ketsa. Bu xato. Mana shuni qilib balalaringni tarbiya qiling. Laqay qalliq sila. Bosinga kontentlarni jarillatib turib bosib yorutaylangan internetda. Dunyoga ko'rsatingki, sizlar borsizlar, aytmanga biz o'zbekmiz deb. Biz laqaymiz degan. Tamom. Bu qozoq alohida, laqay alohida, biz turkmiz. Neki biz laqay millatimiz deb bosinga kontentda. U Alatayto'g'on u bir ikkita tarixologlar bu alatadi sizlarni. Bizni ko'rdik, bizni 6-nimasiga kiraykansizlar, 7. Bu nimadan oladi? Bu sizlarni shu o'tib ketgan Ibrohimbek tarixni tartib olmoqchi o'zlariga. Talqan taylab, sizlar bizdan ekansizlar deb tartib oladi. Xolos. Har bir inson o'ziga tarix yasash uchun ana shunog'in sizlarni alatadi. Sizlarga zo'r status berib, alatib qo'yadi. Hech vaqt allanmanga, zo'r statuslarga allanmanga. Laqayman men de. O'zbeksan de, oshnomsan, barodarimsan de. Qollib edi. O'zbeksan qanding nur. Laqay tarixiga teginma, men laqayman de. Bu meni tarixim de. Bos gazini laqayim. Joning omon bo'lsin, sog' salomat bo'lin. Qara, bo'di qoni qalliqlar stroykadan kalalaring ko'taringki, dunyo almashib yotibdi. Sizlar hazar rabotaysiz deb qarin uchun ana o'risda oyog'ini tayini supurib yuribsizlar. Sizlar omon bo'linga, kalalaring ko'taringa.